Ribantere cia thiruru jine Gembe ni boritie gavana Kawira kwa uma wao gitikio minista thirikari-ini yao bakiuga kwa miaka ni bethiritwo bari ome utongere bakiaria baugite bari na uma wao kuma ntere una rietwa Daktari Harriet Kathata uria bakuga ari ne kinya kithomo gikatha kiumwitikira kujukia kanya takau ka minista baugite bobo bugatuma kinya bo baigwe wiru bwa kwithirwa bari thirikari-ini nontu bakona uguni bukatha. Dennis Mugendi na Ntatoije. Nyuma ya uthio buri na gikeno bwa muthomi ekite nkuma Harriet Kathata ni untu bwa gwikirwa thumbi ya kithomo ya iguru buru tayo PhD ya mantu jegie utongeria kithomo na urungamiri agitwa ndagitari gisomba Doctor of Philosophy kuri na maishiria ja maingi kwa thimanua na ria aumite akathoma na thina akagia ngugi naku akirikanaga ni muthomi wa kimumwe nterene ijisia athiruru jine Gembe Central. Ngocogeria Murungu nkatho ni auombete nkinyithie kuma ndi primary kena primary school ibo kumenya kena Irwanda lakini ndombera ociomia na tontubu akaribariromba ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kana kinya thirikari ya Rais William Ruto kumuraithiriria imwe ngugi no giti kia minister county kana ingi iri konekana na bo bagacokia nkatho tukirikwesta buru kiumbika ndene county government yetu tutona muntu athomete umunene you na utaromba ngavana wetu Her Excellency Madam Kawira Mwangaza akomba to consider this ambo tukiromba ile ambo opinion to consider Madam Harriet Kathata toera we no gitikiriku ndene ya thirikari yawe kiromba ngavana wetu Excellency Madam Kawira no tuba masiyesi yara barero no batari na qualification check thomo boya wingiromba ndo tuna Madam Harriet ya na muntu wa Gembe Central na otewe Gembe Central yukironto wa yukitua Madam Harriet monto wetu witwa karimi nito mwendete muno lakini na rero no twa kithomo kya gitakinyite level era Harriet enyo winda romba dakwa ngavana acokeringi ategere na wetu athiru jine no ntwantu bakangeti ba ero nyabo na tonosia lakini abatari qualification ya kwana eja tegere ngi saidi ya athiru ige na gwita wa Kawiru ndawiru Amanda Mkawira akonsindete Harriet na areke na bobo kwarua na au gutengwe mbomba kuewa ni county government kana national government yombondema training yeumbetete yonde kithomo kiunde nakyo experience yunde niyo gutengwe yombondema na inkuromba ngavana wetu mwekuru mwensangu. Dennis Mugendi weru wikendi nturi ni akamiruru wandini ya thiruru jine Gembe Central County ya Meru.